No munsi twagiriye ibaka ryo kubona imbere yacu tuje kubereka irya mbere ireresi shasha kimwe n'umugwi Vigo. Turahimbawe no kubabona murashajije, ariko imbere yuko tubandanya reka tuhamagare umuvyeyi wacu abanza turamutse aduhe n'urusha rwo kubandanya she dukora ibintu bikurikira. Murakoze cyane, tumwakirana uko Yesu twari turamukumbuye. Haleluya. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Iyo n'umugoroba mwiza wundi Imana yatwongeye kugira ngo tubeho. Munyemerera tugakomera amashyi Imana yatwongeye akanya ko kubaho. Kubera abapfuye ntibashobora gukoma amashyi, reka no muri muzima uyakome twongere kw'impundu nyinshi dushima Imana yashikanye kuri aya masaha turiho turi bazima. Haleluya. Imana yo muri ijuru ibahezagire mwebwe mwese mwamaze gushika. Ndasabye guhezagire n'abari mu nzira bahazi, twizere ko bariko baraza nawe nyine ibahezagirira aho bageze mu izina rya Yesu. Bazigamwe bashika amahoro, hanyuma tunezeranwe muri uyu mugoroba. Bisita Imana ibahe umugisha. Mwakoze muri aka kanya gaheze kutwinjiza mu bwiza bw'Imana, mwagize neza cyane. Hanyuma jewe nanje ndumutumire mu bandi, barakoze kumpa ijambo ariko nanje ndumutumire mu bandi. Reka rero twumve ibyo baduteguriye kuri uno munsi. Ibyo aribyo byose twitega Imana. Aha burya dukoraniye mu nzu kwa Data, dukoraniye mu nzu kwa Data. Ari mu nzu kwa Data rero twitege ko Data ari hari kandi aza kuvuga mu izina rya Yesu. Jewe naje ndamwiteze, n'ubundi wese yaje amwiteze. Wicara utuje urindire, uraza kumubona. Nubwo aya mareresi ubona, jewe nizeye ko bayakina kugira ngo batubwire ubutumwa bwiza. Rero twitege Imana mu biza guca ngaha byose. Mu ndirimbo harimo ubutumwa bwiza, mu ijambo ry'Imana, mu mareresi. Twitege Imana mu izina rya Yesu. Turaza kuyibona muri uyu mugoroba. Rero nubwo nanje ndumutumire, ndabahaye kaze je ko narose ijambo hano. Ndabahaye kaze mwebwe mwamaze gushika, mugubwe neza, munezerwe mu Mwami. Umwanya wose tugiye kumara hano, Yesu bahezagire. Murakoze cyane, mukubera amashyi menshi rwose umuvyeyi wacu turamukunda. Estime urashobora kuzamuka turamutse gatoya. Nifuza kandi gushutweka akantu gatoya wakaze. Yesu ashimwe. Benshi baratangaye ko Yesu ashimwe, kandi umukristo uragenda asenga kandi nakunda Imana. Bijya na manina n'ukuri abaritso banyandikiye amatara ciyagaga ko Yesu akunda. Bijya nkina ni ibintu baba banyandikiye, ahandi wundi umwana mwiza nakure mu rusengero, nakuze ndirimbira Imana, nakuze ndayitambira, narabaye umukorezi. Iyi ntahe yanje ya mbere je natanguye gukina, nakinye ndi Yesu bambamba ku musaraba muri Eglise Catholique, hari samedi saint, niyo nakimura ko musinga yo gukina. Ndakura gushika n'ubu rero bambwiye ndabaramutse, ndabakunda cyane rwose. Bambwiye ngo nkine nshavu. Ngira ndakubatse, ibyo nagutumye wabikoze, ibyo nagutumye wabikoze. Oh my God. Kati birahetse, mumbabarire. Nari nibagiye ko ndi imbere y'Imana.
Come non passare troppo una cosa. Ma mi capano non so che io. Kugira iyi filme no musibe yaheze no kutarayibona naje nagiriwe ko iryo kina muri iyo filme. Nukuri iyi filme iraho nza kubona umwanya mutoya iza kuryo cyane. Hariya ndabona umukameramani wa kabiri nawe arashobora kuba tukaturamutsa gatoya warakoze ibikomeye rwose kugira bishoboye. Sinzi yuko hari abandi mumazananye ndabona producer ntarashika n'abandi usomanye baraza gushika gatoya DJ n'abandi turifuza yuko abantu baba bazi ibya mbere mu shingiro bogira ngo bakaturamutsa tubagora no kubaguriza bagira ngo gusa tubaramutse turabakunda cyane. Ibicocere kuba bisika mu filime ndundi uno munsi batwiteguriye cyane n'uriya mwubahwa yambaye ikoti ashitse ubugende n'uyihaguruka turamutsa gatoya tutarakwibagira nawe ndifuza ko woza gatoya n'imbere gatoya cyane karibu cyane urabizi wiyumva gute uri ngahe imbere y'urusengero? Ndanezerewe cyane mbona ntabirebye cyane from ndakunda ku mazina nitwa Niyomushanseli nkaba ndi umukinnyi wa filime nkaba ndi umusinéaste de formation muri Burundi Film Academy formation ya gatatu nitwe baheruka gusohora murakoze. Merci Uganda bakora cyane ama turabona festival nawe nyine yaserukiwe cyane. Maguruke ndabasaba mwumve ko widagadure cyane reka rataha esti miko gatora ndamusinda gukorera umusitari maze ko nashyize ngaha ahantu uje gukorera kugira utaha twagiye twereka unhezi twereka nataha nawe bisobaye bazi mumushyigikire. Murakoze cyane esti mirano wabishobora zukizwe ndamutumiye nziza kizwe. Hama turabona abakinyi bakinye mwireresi Vigo bariko baraza mwireresi The Victim Vigo n'umugwi barashajije naje mbafise nubwo ndabaza ndashaka kubabona kumengo bambaye bwiza cyane. Iyo ndiko ndabona abantu babiri nakoze iyo ndiko ndabona abantu babiri ndabonamo amashusho menshi ariko muri uwo mwanya ndifuza kubona uyu uriko uratwenga imbere y'abantu kameramani cy'umufotora ariko aratwenga kandi utwenga kamera bayi uri kuraba kamera iteguye. Merci ndifuza kuvuga akajambo kamwe babwire bano bantu kandi bagushakirije ndinze mvuga ngo ntibamushakirire hari impamvu ndabivuze ariko basabe ntibagushakirije. Shalom ndakuja mu izina rya Yesu Kristo hama akajambo nababwira ndakunda cyane. Murakoze urashobora gufata icyicaro ugasikuye ikibazo kimwe tuza kubaha iminota 3 ndibaza nimendebere kuri komputera na telefone ari ngire mbaze ikibazo cya mbere
lancement officiel ya mbere y'ifilme amaherezo y'ikibi yabereye hehe itariki zingahe sangapi uri tayari kavuze gutanga iminota itatu ubwira uduza gatoya urutoki n'abashatsa amashe y'isura Yesu ashimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amaherezo y'ikibi lancement officiel yabereye hano nyine mu ishengero ry'Urutare hari isaha ya saa munani ariko itariki kweri ntabyo nibuka gusa umwaka ndawuzi ari muri 2021 yegereje inyishu lancement officiel y'amaherezo y'ikibi yabaye le 11 décembre 2022 ariko yagerageje none yego banyakuba turamo bon lancement yabaye muri 2021 tubashobora kumuha agaciro yarabaye muri 2021 lancement oya nta lancement twari bagiye kuvuga n'agashimwe gahari nawe mwicaranye bavuze bituguye niyo mwicaranye hama turashobora kubandanya n'ikindi kibazo mu maherezo y'ikibi ikindi kibazo naco tutanga iminota ingahe umwe canke ibiri ari ibibazo byoroshye bisaba amasegonda 10 imbere yuko tubaza kino kibazo hari umuntu uje mpamagara mu izina ryiwe kugira bise bijana na kino kibazo gatoya hari umuntu yitwa izina ryiwe rya chance twifuza kuzenga nababaze ikibazo kimeze uku ica mbere yitwa gute uretse ica kabiri amaherezo y'ikibi nina yavikina umukobwa uyu mukobwa yitwa gute none eski bafiki kuri cyamufata nabi kandi mu nyuma munyembere ndashobora kuzana kugushima kugushima n'ubwiza gusa nabyo mvuga uwibonye nawe nari nakubonye yandi bitayari isashimwe cyane amen hama izina yitwa Deborah muri film nibyo hama yari belle fille wa beho wavuze rya nzira ryo muri film yari belle fille wa Nina donc vu que atari mama wiwe nico gituma mu maltraite kubera nivyo kubera atari mama wiwe urumva rero nibariza amafashe rero vumengo nogwava bagerageje sifu yagerageje ubona two yabitoye ababicejwe rero murabe byiza mwese hari ikibazo gikomeye cyane kiri kuri menshi ubwo kiri kuri menshi kuko baraza kubaka n'akamvelope baguha ego bamuzanira envelope muzanira ka envelope ite gose raba ku kantu gakomeye akanyugo gakomeye aha turi ni kuri eglise di Rocher SSI mega SSI bisobanura iki mu majambo yose bamane sawa SSI sobanura siège siège national nibyo gusa n'akantu gatoya atashizeko kandi gakomeye ego nka SSI wayitoye vraiment ngaho sidamurenganya ego gusa n'akantu atashizeko twamuhaye akabasha gusa si ibibazo tuma akabasha gusa kubera yagerageje ikibazo cyari mu Gifaransa cyane no mu Gifaransa ururimi mvamakungu turabahimbariwe cyane tubandanya ikindi kibazo cya nyuma kiri kuri mesi icyo ni ikibazo cy'amafaranga
kiri kuri menshi ikibazo cy'amafaranga reka dushyire ko n'ayandi aduca guhura n'amamega azari konegiti ikibazo kirakomeye ni icy'amafaranga ari akantu gatoya mutari ko murabona kari ngaha gakomeye rwose urashobora kubasomera ikibazo rero cyane wabwira shi tubandanya n'izindi porogaramu turabe abantu bashobora kuba tuza kuba mu mwanya muto amasegonda 10 mu masegonda 10 atarazi duca duhindura ikibazo mbega filime tugira lancement uno munsi yitwa gute umwanditsi wayo ninde amazina yiwe yose je ndashaka n'ikindi kibazo kimwe n'uwayikoze ninde Yesu ashimwe. amen Filime yitwa The Victim, uwayanditse ni Yvonne. Ikirundi ya Yvonne. Ndayishimiye. ndayishimiye Yvonne ntiyitavye kugira ngo ntiyaje ndayishimiye Yvonne ntiyaje ifilme yitwa The Victim Yvonne ntiyaje Niyo dusenga. ikibazo yagito bo jewe ku ruhande rw'iwanjye icya mbere nasengera ngaho yatoye umwanditsi wa filime aratora izina rya filime n'umwanditsi nubwo yagiye atishyura ndabizi n'uwayikoze aramuzi nawe nubwo ntagenda ndamo kandi Yvonne yavuze aramuzi ubona abanyakiyamura Yvonne aramuzi jewe umengo no Bokamu tumuhe arababyanze hano haba kubera umushyitsi ngo tumuhe murakoze cyane kubera umushyitsi tuma naze turagashima tugira duhamagare igicocoro muri filime ndundi zikarenza ikirundi cyane muri filime ndundi yari nabonye ngo basigaye avunira mu mavi ngo mukore filime ndundi uwo muntu sinzi yuko muba mwatanguye kumumenya yakinye filime nyinshi cyane twagiye kwa tegatora DJ tuza gatoya tumurara twagiye turakushoboye ni n'umukirisi mushyashya hano agenda tubwira ijambo rimwe mu butumwa tumurabe na tawe twereke kandi ushoboye byose umusirikire
gusa imbere y'uko tuguha akanya uvuge vrema n'ukuri sinzi ko kamera mumubona kari nyegetse ingoho hano bakore neza ndagusabye bose ndabwira ngo kene ndagutinya nkukuramo n'amenyo ariko murabi guhera hasi gushika hejuru filime ndundi yubaha uyu ari muri babaye azi impamvu filime ndundi ibayeho afisemo ukuboko cyane je niko ndaraba filime twakinnye ukungere nabonye tuko turatona sinokuvugira byinshi ngo navuga nubwo nakubaho sinakuvuga mu izina nubwo utari papa kuko nta muntu avuga mu izina umuntu atayise mbabarire ariko byinshi byivugire ni ukuri turakubaha cyane kandi turagutinya rwose gusa ntitugutinya ngo tugutinya ko ariko gukora nzava ndanarira gusa karibu Yesu nashimwe umeze neza nanjye umeze neza ni iteka ryo kuba nshoboye guhagarara imbere yanyu umunsi nta majambo menshi mfise yo kuvuga ariko nishimira Imana kuko igikorwa twakoze iyo kitaza kurangira ngo Imana idufashe igere neza nibaza ko uno munsi utari kubaho nk'uku ndashimiye umuntu wese rero yageze muri kino kibanza abari basanzwe ari abasangwa ba hano n'abandi bose baje kugira bagifate mu mugongo Imana ikomeze umugisha nizera ko muza kugubwa neza murakoze tukirindire yuko Love Team baza abari hafi yawe baraza ariko imbere ya byose yuko Love Team ishika reka duhamagara abakinnyi zina bakinye Yesu ashimwe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nk'uko mutubona turi umugwi witwa Victor of Golgotha Team Vigo dukorera mu nshingano turutare hama uno munsi sije mvuga ijambo ndabisicegera cyane reka ndamuha ikaze Shalom shalom Shema rumenga murakanye igani turi ku mazina uno munsi wa kaneza kadasanzwe ku mugwi wa Vigo n'abakunzi bacu banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha batumire bahire abaje ku giti cyabo abaje baserukiye imigwi itandukanye banditsi n'abamenyesha makuru bashitsi bahire mwatwitabye namwe inshuti abakunzi bacu muriko muradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi umwe wese mu cyubahiro ciwe turabaramukije tuvuga duti tugira amahoro ubumwe urukundo n'iterambere ridasubira inyuma mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kuri uyu munsi uri hejuru umugwi Victor of Golgotha uramutse ushira ku mugaragaro ireresi yitwa The Victim twebwe abawuhurikiyemo tunezerejwe n'iteka ridasanzwe mwaduteye mu kuza kudushigikira muri uru rubanza rw'uno munsi bubahwa bacu namwe batumire bahire iyi gikorwa cyatumye
catumye dukoranira ngaha kuri uyu mugoroba caratugoye cyane, cadusabye gutanga umwanya, gutanga ingufu zacu bifatanije no kwihangana kudasanzwe, ariko hamwe n'Imana no mu kwizera ko imirimo dukora cyangwa ubutame bwacu atari ubw'ubusa mu mwami wacu. Twaracumbagije dufyondera ko gushika aho dusozera ikigo dukoranije kuri uyu munsi. Bubahwa bacu, namwe batumire bahire, iki gikorwa twinjiyemo cyo guhanura abantu biciye mu gukina ireresi, na cyane cyane ayakinwa n'abantu bizera Yesu Kristo, bisaba kwiheba. Bakunze kuvuga ngo ni ukwikuramo ubwenge, kuko harimo amajambo tuvuga n'imyifato tugira mu gukina ireresi, kenshi na kenshi bikaba bibi, bigatuma ikibano kidufata nk'uko turi ibitandero, abagome, ibirara. Dufashe kano kanya rero kugira tubatangarize abakurikirana ibikorwa byacu ku mbuga ngurukanabumenyi yuko nubwo bishika tukitiza ishusho y'abatizera ariko n'inzira imwe tuba twitiye, n'inzira imwe tuba dushimye gucamo kugira ngo dushikirize ubutumwa abatizera yuko guhinduka bishoboka no gukongatara mu byaha nabyo bishoboka, tunabibutsa yuko uhanurwa kenshi akagamika inzozi azovunagurwa giturumbuka atagitabara. Mu kuraba amareresi yacu rero, turifuza ko mwokwigishwa muri byiza birimwo, bibi nabyo bibasunikire kuvavanura nabyo, kugira twubake imiryango izira ubukozi bw'ikibi n'ibizira byose Imana yanga. Bubahwa bacu, namwe batumire bahire, mu gusozera twashaka dushimire abitanze bose mu kugira icyo bakoze kugira ireresi The Victim ikogwe. By'umwihariko turashimiye urunani rw'amashengero y'Urutare mu gihugu cyacu Burundi muri rusange, n'uburongozi bw'ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu, bo badahengeshanya kutuba hafi muri byose. Turashimiye by'imvamutima ishyirahamwe Chronologistic Company, kuva umugwi Vigo ubayeho ibana natwe mu kintu cyose kijanye no kwiyunguruza nk'abakinyi canke abadufasha mu kudufatira amasanamu. Turashimiye uburongozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye
Hotel Source du Nil n'abandi bose batubaye hafi badutiza inzu canke ibibanza bitandukanye. Ireresi de victime ibabere nk'icibutso c'umutima w'urukundo mwatweretse. Uhoraho Imana ibibahere umugisha n'ababakomokako bose. Mudukundire turangize bishimira cyane inzu y'ihinguriro Real Boy Films yegeranije iratunganya amasanamu y'ireresi ya The Victim igiye kubashikira uyu munsi nyene. Dushimiye kandi umwe wese yitavye ubutumire. Tuvuze tuti mukomeze guhabwa umugisha n'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Murakoze. Yuko turaba ikintu catuzindukanye uno munsi, turaba irya mbere The Victim, amashe tuyishira no ku masoko no ku mbuga zose murabirako amafilme. Tugire tubanze duhamagare umugwi ubikora neza mu gutamba n'abajene bo nganyene muri Eglise du Rocher bitwa Lock Team. If you died today, what talents, what voice, what stories? nikurushiriza gukenera Yesu kugira ngo agushoboze kubyitwaramo neza nuko uduga mu cyubahiro uduga yegera Yesu kugira ngo agushoboze kwitwara neza muri icyo cyubahiro kuko amahera hariho abantu ahamba akabashitsayo n'icyubahiro barabo gihamba kikabashitsayo ariko umuntu atunze afise Yesu wikeneye mugabo ukaba wifitiye Yesu ukaba udafise amahera mugabo ukagira Yesu ayatanga umunsi uri izina akakuvotorera indira muri Yesu. Urugwaruka mu babiri umwe ari mu bakina filime undi ari mu batanga abandi meza agere rwose umva igize rayifasi asa yiyumva hari hama tutagiye kure tugire dusabe abantu bari mu buhinga bw'ibyuma batwerekere The Victim bya mbere.
Yesu ashimwe, haleluya. Nk'uko mwabonye filime yacu tugira ngo duparti duto tugize filime, ariko filime yose iri muri flash. Imana yaragiye ubuntu ndaronka amahirwe yo kwandika filime. Ni byinshi ashaka kubibona ukabona ko ari ibintu bibi by'ubwicanyi by'igipagani, ariko harimo inyigisho zikomeye cyane cyane ku bajene, abagenzi, abajene b'abahungu n'abajene b'abakobwa. Murakoze. Yesu nashimwe. Hanyuma nk'uko mwabibonye ni bande annonce, ntabwo ari filime yose, ni iminota 28 duhejeje kuraba muri filime imara amasaha 2. Ifise parti zibiri, ifise parti ya mbere imara isaha n'indi parti yindi imara indi saha. Byumvikana neza ko hari ibindi byinshi biri muri filime tutashoboye kubona. Ni nk'inkonjo kandi ntitwari kubahonja cyane kuko ngo umuhonji wa cyane ntabura. Byinshi muzobibona muri ibyo bindi bisigaye muri iyo yindi minota isigaye nyuma y'iminota 28 tuberetse. Hama naratewe iteka ryo gukorana n'umugwi Vigo ku batanzi nitwa Libatira dukunda mpagarikiye mu mategeko ikigo cyitwa Burundi Film Academy, nkongera nkaba n'ubundi mfise studio de production yitwa Bioboy Films. Rero twarafashanyije n'abene data kugira ngo dushobore gukora inoreresi yitwa The Victim. Novuga ngo ni filime yatugoye gukora, turabye kalendariye yayo twategura kuyikora kugira mu kwezi kumwe, mugabo byaje kudusaba amezi 5 kugira tuyiheze bitewe n'amakontretemps y'abakinnyi, klima n'ibikoresho nyine byaratugoye, ariko uko bigenda kose twaragerageje ibyo dushoboye kugira ngo dushobore kuyirangiza. Rero novuga ngo jewe nayikozemo nk'umuhinyanyuzi, nk'umudirector, ariko uwanditse histoire ni Yvonne. Turagerageje gufashanya, mba assistant director wiwe, nongera mba director of photography, ni kuvuga n'icyo nari nkuriye equipe y'aba cameraman, nongera nkora na editing, ibyo abantu bakunze kwita montage. Rero filming si igikorwa cy'abantu babiri, nubwo mubona turi ngaha turi babiri cyangwa bariya abakinnyi bari hariya, hari abandi bantu bagira uruhare runini cyane ariko mutigera mubona kuri ekran, kuri screen. Nawe nyine nibaza yuko byoba byiza umuntu abashimiye. Nagira mfata umwanya nshimire equipe twakoranye, equipe technique, sabe Aime ahaguruke mumubone, sabe na Moses niba ari hano nabanguke. Murakoze. Uyu yitwa Nkurunziza Aime, ni umukadoro, cameraman, bakunda kwita cameraman muri sanse iri large, mugabo ni umukadoro kubera ko ni muri sinema. Niwe yadufashije kuri kamera ngira kabiri, ko twakoresheje kamera zibiri, n'indi kuri kamera ya mbere nawe kuri kamera ya kabiri. Hanyuma witwa Moise, nawe niwe azi cyane. Hanyuma nshimire abakinnyi, l'équipe y'abakinnyi twari tumenyeranye, byari byoroshye ko dushobora guhuza ndavuga ngo experience kugira ngo dushobore guhuriza hamwe dukora ibintu bimwe, ariko nari gusanga ari equipe yugurutse cyane y'abantu bari ouvert, bari communicant kandi baciye bugufi, nyine bamenye Imana muri aya majambo. Barambereye umugisha, rero barashoboye kumfasha na jewe. Nibaza ko icyo gihe nari nkiri mu rugendo runganisha ku yindi ntambwe. Barambereye umugisha, rero baranyigishije ibintu byinshi, nabigiye ibintu byinshi, nubwo mwibaza ngo nije nabahaye byinshi, ariko burya mwe mwarabimpaye bitabizi. Mwarakoze cyane, rero ndabashimiye. Hamashimire na Yvonne nk'umuyobozi, nawe nyine yabaye humble, yabaye umuntu uvuga ngo ntiwigera umenya ko ari we n'abayobora, ntiwigera umenya ko ari we umuyobozi, ntiyerekana nk'aho ari we akomeye cyane. Buri gihe arabaza, yarambaza cyane, akagira igihe
akanagira ubwoba ngo uri kurangora ngo nguma ndakugora namubwiye nti je suis dispose ngora tugora gira ndabasabe rero mumfashe tumukomera amashyi nizera ko atari igikorwa ca nyuma dukoranye ubuhoho biroroshe ndi hafi y'uko bandimwo nibaza ko byoroshe cyane okay hama ngerageze mvuga kuri ino reresi yo ubwayo kontene yayo mu bisanzwe ni filime murabona ko nuko twagiye tuyiberekana n'amateme menshi twayiberetse amaparti bitewe na teme love and joy n'ibintu byinshi mwagiye mubona iyi nk'amateme menshi mu bisanzwe burya filime ntiduhera ku munota wa mbere buri umwanya wose turiko turigisha harabamo n'ikintu cyitwa divertissement entertainment kugira ngo umuntu ntasinzire ashobora kureba filime ugasinzira bitewe n'uko ibintu byose biriko biragusinziriza mugabo nce tubona ko iravanze irimo action irimo utuntu twinshi comedy shimira umukomedi wacu hariya King Roma yarakoze byarase kunanira kumudirectinga kuko naje sanga natwende cyane yes donc nizera neza ko ari filime muzokunda irimo irashobora gufasha umuntu wese yaba umwana yaba umujeune adolescent cyangwa umuntu akuze harimo inyigisho nyinshi rero ndagira ndabashimire cyane kuba mwaje kandi mukaba mutwereka ko mudushigikiye biratera intege iyo umuntu ubonye ashigikiwe nabonye bano bantu bashigikiwe cyane barabitayeho barafise abantu babyumva kandi bamaze gutahura turatwifuza no mu bandi no munsi hano umwe wese agire charge agire umutwaro ushobora gufasha abantu bariko barakora amareresi kuko twebwe birakunda avec amareresi no munsi nta maradiyo abantu bacumviriza n'amateleviziyo abantu siho baba bari mugabo ugiye kuraba na telefone baba yafise umwanya wose cyaramaze kuba droge telefone kuvuga ngo tuhacishije ubutumwa biroroshe rero ko duhindura abantu kuruta n'ubundi buryo rero murakoze cyane twizera ko n'ubundi muzodushigikira Imana bamugisha Yesu nshimye nanjye sinogenda nshimiye Libere ukuri yambereye umugisha yaranyigishije byinshi cyane byinshi nukuri Imana ikuyitegeke nta kintu noguha imva noguha Imana ikuyitegeke cyane uwo mutima ubandanye no ku bandi ndizera biciye muri wewe kariyeri ya filime irashobora guhinduka kandi igashika kure uzobandanye tuba hafi kuko turacyabana turacyagukeneye merci beaucoup hama mwiza ngiko turabakunda cyane Vigo baratubona bakunda barabizi rero n'umufasha wanje naramurungitse urumva ko ndabakunda nama nabashigikiye muri byinshi ndamuha déplacement nkamuha igitoro rero hamwe n'ibyo ndemeye gutanga $100 $100 Fabile Mutori Noella. Hallelujah. Dusaba abari hano hari abaje hano estime we dushaka babe tugusengera special yo mpamvu nakumije hano Pastor Sogo yaza asengera batanze maze uyu estime usengera special ubwo igikorwa Imana izogukoresha muri kazoza uzokorera Imana mu izina rya Yesu. Komera Imana cyane. Hari abari ngaho bavuga bati abari ngaho bose babashigikiye n'abari ngaho tuhaguruke kugira ngo Sogo Pastor Sogo atwatureko umugisha. Chayongera segere na Vigo yose atumigisha ibikorwa bigiye kuba ibindi bizokurikira.
bashobora gupfukama. Reka tubasabire umugisha banze ndabaramutse mu izina rya Yesu. Murahawe umugisha n'uhoraho w'ijuru n'isi, ishengero ry'Imana, abaririmbyi, abashyitsi batugendeye bavuye hirya no hino, ariko ndabasaba mwese guhaguruka kuko umugisha tugiye kubasabira sije ndawubasabire jenyine, twese turasaba umugisha, kandi umugisha w'uhoraho uratumvisha kuko ntuvangwa n'umubabaro. Tugiye gusenga ku bw'abakozi b'Imana batanze, naje ndisengera nasezemo uruhara kugira ngo bikunde tuhezagirwe twese, sivyo none? Rero zamura ibiganza byawe birabisha hano kugira ngo dusenge. Uhoraho Mana yacu nziza, twakoze iby'ijambo ryawe rivuga ko gutanga kuzana umugisha gusumba no guhabwa. Warakoze gushyiraho uno munsi, icyo tubanje gushimira uno munsi wari uzi kuzobaho, kandi igikorwa kidasanzwe uno munsi byerekeranye n'ifilime ya Vigo. Bagomba tubashimire by'Imana bakoresheje uko babizoshika kubakoresha nyine. Hanyuma turashimiye abashyitsi, harimo imigwi y'abaririmbyi batandukanye ko nari nabibonye kuri porogaramu nafatiwe ko twari muri ibi bikorwa, ariko turashimira Imana kuba tubonanye, kuba iki gikorwa kibaye. Ndazi yuko bifata amezi menshi bitegurwa. Abayobozi baraje barambwira ati tugomba gukora abasoma iyindi filime, turaraba kuri kalendariye dufatiye ku bikorwa bitandukanye biri kuri production y'umwaka, ibikorwa bya hano gushika dutora itariki. Turashima Imana kandi nabo turumva ko bashima kubona igikorwa kibaye kuri iyi tariki, kandi twagiye tubakeze tubashimira ibikorwa mukora, turabikurikirana tukabibona. Umunsi rero bakaba buguruye inansoma ishoboye kuba burya urugamba, turazi ko ari urugamba kuba nkibwira ngo gisohoke. Satani aba yakoze ibishoboka byose yarwanyije, ariko Satani ashika kunanirwa. Turashima Imana kuko ni intsinzi kubona iyi filime isohotse uno munsi. Rero nta kindi twavuga atari gushima, gusozera dushima Imana. Kamunyemerere kugira ngo dusengere hamwe, batwiragize Imana atugire neza. Kaze ku munsi w'ejo tuzoba turi hano mu bikorwa bisanzwe byo kubaho. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu nziza, ishimwe kuri wewe kuko tugiriye neza ibyo twariko turavuga uyu munsi, ukaba ugashika igikorwa cyateguwe kikaba gikozwe uno munsi. Turabigushimiye cyane, nta mukozi umwe wese kwitanga kwawo uburyo bwakoreshejwe bwose kuri buri wese ku kintu cyose. Mana turagushimiye rero, tukwiragiza kuri umwungere wacu mwiza, twiragije wewe ko tugiye kuja mu mayira atandukanye dushika amahoro, kandi tuzobona ku munsi w'ejo tugushimira. Turavuze ngushimire n'ibyawe n'icyubahiro, reka tuzigame abamaze kugenda mu bikorwa bitandukanye cyane mu ngo zabo, wese byahamagarira gukora. Dushane natwe tugiye dusanga amahoro, tuzobona n'ikindi gihe cy'uko umunsi w'ejo dushima izina ryawe, tugushimiye ibyabaye, ibyo wakoze n'ibyo ugiye gukora, kuko niba ubikora ntacyo twakora tutagufise. Mwami turagushimira, ntacyo twoshobora, ntacyo dushoboza, nta n'icyo dufise, ntacyo duhaye. Mubishimirwe wese ashoboye kuba hano. Tugiragije umugeni wacu ujana natwe tugiye kuja mu mayira atandukanye dushika amahoro, kandi tuzongera kubona tubibaza dushima izina ryawe. Cyubahiro n'ishimwe ibyago byose ku izina rya Yesu Umwami n'Umukiza dusenza. Ayo mashyi yose